Tsaliku Kripodi Hitetapengo. Kripodi Hitetapengo. Tsaliku Hitetapengo. Ku Hitetapengo. Jesu
Kidze pete nye keni fe tsepie Jehovah Kiselie keni sedi Jehovah lietselie kelidi bumhodzenu vorlie Jesu Christa hakilio zanu keni se jedo purashuto keler pete kelusia siro online nunu kepekro kebagori pete kelusia we jedo keresho kihunu enoli Kethosenuo Kire associate pastor nipu diese raputsutua Bazhakese eno Neisakuo Noudi Mechü Tsali Krüta eno Mhasituo Kire Mechü Tsali Krüpodi Mepfhüo Thekha Tsali Tsali Krüpodi Mepfhüo Thekha Butibie Tsali Krüta Neilazeü Kethodie Kephrü eno Rheichatuo Krüomo Kethosenuo enoli Kikrukieü Kesiezie Kethosenuo uko petela theja chasuketuo Dr. Rukovilie satsa pastor uko bu Kesiezie putiseletuo 제도 Kethosenuo prepare Kesakechü Mhasituo tu Thekha Khruomo Keyielie Ketshe Bolha Kesori Srete Tanuba Mhasituo tu Thekha Khruomo Keyielie Ketshe Hase ketu ke moe Jehovah mhocunu kertzezo. Deri hase ketu keche rosaku punia. Kemiko keche sie tenga warya. Deri hasie renyo. Menne kechemie gi baya. Kemezemie umhato tuo uchat halidio.
Deri Ketshe Utuo Upekawatuo. Mepfhüo tiki Keme vi Voryamo. Deri Miachieo Ketshe Kesiezie Kelalia. Ketsokeshü Mhasituo Uchata Kemezelia. Deri Kerüsuo Utuo Ukeshonu de Chutaya. Kemezimie Mhasituo Ukelalitio. Deri Ketshe Ukemu Tuo Utelitio. Kerüsuo Shekataki Buokemero Gadztaya. Jiu Mezekemomie Kemero Kemethuotaya. Kemiatomie Kemejie Ketse Nunu Ukelalitio. Deri Sunu Kerüsuo Letaya. Temie Keshumie Tie Bazhakese Pakawaya. Deri Mhakesi Kele Ginu Kemiatomie Kalalitio. Kemiatomie Putuche Kebaki Renau Unibaya. Mu Kerüsuo Kakataki Mienidi Shekoitaya. Kemezimie Tejala Renau Che Keyielie. Deri Kerüsuo Me So Pekawaya. Mhasituo Mielepechia. Deri Kemechimie Zevbaya. Chido Kethodie, Prepare Kesiezie, Ibrico Kire, Bunum Mepfhüo, Ibrico Kire, Bunum Mepfhüo, Utsegi to Piekabau, Christa Vapurtser, Rhsuo Tsawade, Zero Tezozoem, Hakevi Vorgetuko, Krüta Monesu Krüpwazo, Ketsala, Diekepu, Rhsuo Tsatuya Keza, Rhsuo Sokose, Penyo Vorges. Kezako Tsepevi Tilie Genzidazo. Moro Rhsuo Kezako Vapurtse Utsekemesalia da Diekepu Mazele Upejo Samodadi Rhsuo Tsalhoda Motiome. Deri Rhsuo Soko Ketseginu Mibu Diekepu Utio Ukejo Kemuko Rakralalia Kezazo. Kekrila tudo mu temeje sowe temie ke joke muko setalie kenze zotla sla Krista kitsunu ke for ki bueshe no sowe rshoko mumha kakesoko ke for ko niyamo deri no ala temo puo ke sesowate no sowe ke tersho muke pumaro shoko nu niyamo site ashe Hare, Kepenyofe, Azoet Meadow Chudio Vorzoe, He Kepenyofe, Lesser no Azetubie Gazetui si. When her bookes, nowhere Rhsuo mu Mhakakesoko, Jew Ketherü Mukepuma Rhsuo, Mengu, Mori Niriamo, Isezo, Rhsuo Hako, Ha Tezo, Mejidi Tsaya. Sashiri, where Buketze, Hare, Awe, Meadow Chudio Vorway, see, where Genyo said the circuit yola, Kerüo Kawade, Jews Ukepenyo Vermedola, Jesu Christa Mo Pie Vapurtse, Rhsuo Tsawaketala, Utsekemesalia de, Siro Jevo Kehupuri, Dison here, Rhsuo Ketse, Shietsalala Tayari. Soko ke joke pumako tsetalie ke vi Rhsuo. Deri Kristawe ke chachela ke puma Rhsuo vapur binu tsawadi vo uke penyofa zatabate. Musidi pongumoko pie popikro sawa ke moche pebade. Ke krila mun Rhsuo tseke viwa di ke chachela tseke mesa lie ke tako tsepe vitilie de. Sela ke mesaro feri uki
bùa giáp bù khá sơ đi xe vor cái giờ đi số ra con nữ u có dễ để đi khó sơ cái điều hao hà zo nhị bù Asia cho có bia u có mẹ lu nữ sơ điều chiu sơ có thu bia u có nữ sơ điều si bùa bù sa chợ u có cái phù ma có mu u có theo dõi cái vào hô có ra sa một đợt điều si ha có và cái लिए nhị ta rồi cái phù ma Rüsuo sa sa mori vite cái bên nhau vô liệt khe sla cái gì có Giêsu lao về Kephrü đi cái Mhasituo le le vite bue phel ha bia cái rau vật thể le đi cha cái sa mu cái Rheichatuo ula Krüta cái tàu dễ đi su sa pumo ginuzo mu về cái bên nhau phải ginu dễ vô cái rau thop go bade sla về nu cái thọ chiu cái bele sẽ đi bên chỗ cái điều nu le cái mesa cái wa mu giờ cái mesa bia khwa cái ta Mepfhüo cái bên nhau vô liệt khe về rồi đi ta liệt cái họ sẽ Giêsu thế sẽ ra sẽ tháo ra liệt khe về prakesa có nu đi thọ rồi điều là chiu có huân nu chế bia cái Kire mu mà cái vi chế liệt khe hôm nay rồi tôi đã một đi có về cái gì cái husia cái ra rau khao hay khe si cái chữ mình có hồi nhiều có ta khó bao giờ liệt khe đi số sau bên nhau miên vợ ta rất ngư ba cái ta là Thekha Tsali do Diekepu cái Kire cái Mhasituo bu Jehovah Thiê thì số cái vi bố sẽ nhớ có chữ đi nhớ có bu chế đó thì số hashiri vor đi Mhasituo cái sẽ cái ngu cái chế Tsali có chế bia Rüsuo cái thọ cái hidi có prepare hiệp có cái bele me cái meti hiệp có nu chế bem hiệp có Mepfhüo Keyielie cái zala bezie cái khi cái Mhasituo chế đó hiệp có Mhasituo Rheichatuo cái vor nhiều Giêsu Christa hiệp có Kire ngu mejedi Calvary ginu hiệp có pusu chế cái sơ halamotuo cái chế supunie Mhasituo Jehovah Mhasituo volie sơ Jehovah Mhasituo volie vi idi Mhasituo volie tumu cái khi nhớ nó hiệp có cái phuma có sete nó Calvary ginu injepe krupie hiệp có krikame sasete thiê nhớ halanu hiệp có bu nzak cái lệ bu Mhasituo Kephrü đi ki volie nu cái cái thô cái ridianuri hiệp có sedi hiệp có chathalie cái khi Jehovah nhớ có Mhasituo cái lệ khe ngu mejese crossche anh pu no hiệp có chaka Kephrü đi hiệp có bu cái pelle sedi no sheze cái mer kape hiệp có Ketshe ha thế rất chắp rồi đi Mhasituo Rüsuo cái vi Mhasituo như kia churli cái vi no hiệp có cái khingu cái meje có cái sadi Rüsuo cái vi hiệp có ngu meje suche cái khi nhớ pu hiệp có Mhasituo vor bazo shiri Rüsuo lerdi cái sẽ cái ngu pro dit bazo shiri cái mà sarfano hiệp có Krühi hiệp có Rutsa motu liro hiệp có nu hiệp có Rutsa tu talivi hiệp có hakiha mfen hiệp có renel yezo shiri hiệp có chepe rikelie hiệp có cheka sakelie cái lu cheli motalivi anh pu mie puribu sakem hi cái lu nu vota hiche cái toke ridie ren cái sake anh pu no Krühi sơ Rutsa cheka Kephrü sơ khruola sakelie chje cái khi nhớ pu chế đó thì số lэр Mhasituo cái ba thế mình hôm nay nhớ pu cái ní cái thế giới sẽ đi Mhasituo verse nó zapie số cái lugi Rutsa zapie số cái Rüsuo Rutsa zabu số cái Rüsuo nuri o zapu zayemu thế rupa cái liu chuje anh pu chú siro thế mình hôm nay upie messi o nu tofdi nu tse tsadi lэр Mhasituo batu
no sokosuri kruhisa tsakatepfusa cross ngumejisdi sokosuburi do shedi calvary me hodi chedo hari nkinu ke kro ke tepfunguli ke vi ngu ke meje ke krota za khasuchi ke khini pu apu Jehovah nyu Jesus Christa ginu yeko ke ze kepele mopu ke che ani pu yeko temye nyeseje ke zedi kepele mo haunu nyepu kropo tsdin shuya ke khini pu temye ke kra chedo vor hakike se ke ngutzolimo derino kepele kikru hauso shiri yar keru goze bakeli tsuchi jabe nyonyoko tsuchi nyonyoko tsakete fusuchi ke khinipu thatsume kutu yakazame ko bushiri nkino ke kro ke tefu ngukeli tsuchi anipu chu siro chodo tiso hashiri temye ke kra ke chicken la vor ke pekroli ke moni mikropo ke chikinu nyepu ke sorofdi reli ke bani mikropo kitie kinunu teke reli ke bani no hako hashiri cross tsakete fusa ngumejesa nyonyoko nyepu ke zedi ke pele moutsdi nzakie ke se hasedi no chodo ke sorokapie o tsmo ke mejiri release bakata hako pete ke lugiri tsuke le tsuchi ke khikam sanye pu chodo yeko Rheichatuo di mhozunu ler bakelie nongu mejidi japie chodo yepu ke husesa ke thafshiri kruhisa ke toke ridie prakasu to tsugiri jas ke che tsali chpie nza chekelie to tsugiri ke krutha zakasa ju siro anyepu ke che tsali sedi nyonyoko tsnu tsepem seketo kepelenu nyonyoko krüsuo di dozseka ba ono kesar ko shiri kruhisa tsakete fusa jaspe ko tsekeli tsuchi ke khinipu tsalinu heko tasaka ba bazannesaka ba onipu no hakuri kruhisa jape ke lugi suchi sutui ke toke ridi sevordi heko petsozo di pokese sevor ke ba no nipu Kethosenuo shiri kruhisa putsepekosa jape putsdi nipu po dozse ke tu hako haginu jodong ke hu tsepe ri tsepe kola ke li tsuchi ke khinipu jodo thetsenu ke zedi Kerüsuo ke hu hanu japu tsese ke tse mepfhüo po ke tse ke lugi no ke Krüta zakasa lerdi nipu uthetsera obanu badi nzakie ke sekhe no jabe mepfhüo po ke tse ke lugi ritse nipu online nu ke zedi nshuz ke tse hako hake lugi ri no ke kro ke Krüta zakasa di nipu ko bushiri puti ke vingu ke likonu ke zela vordi haki ke ze nshuli ke vi no ke krucha thari khapie o ke lugiri tselas ke li tsuchi ke khikam sanyipu yeko ke lu yeko chodo ke zedi vor mojunu ke se ke ngu ke li yeko mhato ke huchepe te pien jinum pelesdi jisu her hakeli uzano apu Jehovah ki hemejemelo muchayawe amen. Mesenu zaputse ke sego pete pejewe je metsu ke ze Kethodie Ketherü ke pratibali do je do proketu Ezekiel tutes hidia se kusoku Keresenu mefe tenye Ezekiel hidia se Keresenu mefe tenye pulha tuye Kethodie Ketholese tuye ke saunu pulha ni bodi hepengwa kenye no ba Ezekiel tute hidia se kusoku Keresenu mefe tenye putsigi zayu roshobao hako tu se roshobao ginu kemezu tupo iketse tupo jiu ujez depo pototze zazori tupo rekrido mu tupo meyado pokie tiriu huf gebao pfodo hauha roshobao rekrido Sidi Roshoba Mepfhüo bu tu diedo mu Roshoba Mepfhüo pesota vakebao bu gedie badua
bu khe ko peteri ke tu predo tu kere die cha mu tu kere die me ya do siro su hu fe ke ba bu khe tu bu die do mu bu tho za tu po do bu chapra ko bu ni tu za pe zu do Noi levi jevo zadok yemiko apenyo vor ya ke jako alie tho tsudo ke tsuko nipu Jehovah puya ke puma roshola tu dopo khasduo Siro no ke puma rushola pedo seletua sidi rushokyu vie ketse tetse ke sepie ke bao nunu tewatua ke mesatsu ketsanutua mu no su tse ke mesa tiwa tse no jewa lie kelho pedo po mu te ko krono nu te ko nyo po pie rosho tsetua ja tenye te me popo pie ti son he ke puma roshola khasduo siro pedo mu te kokro nunu te kotse jewalie kel hopuo khasduo Jiu ja hako tsita tse ja tetan he nu se dedi se sheza jevoko rasho baogi nyeko kete rashoko jiu vito rashoko kaseduo si tse a nyeko lielieduo nipu Jehovah siya nipu bujabye budye pragilie kom hosagilie tse tiena je nipu zanu khas ke to se ke vor ko ke nguli to je do khresara ko chalie tsatha
gengu giligo la nyepu tijelido. Tigi keba hekopo Jehovah Bejewe no jodori ti sokevi popi heko tsedi hekobu pinu laler nrasho keba hakola ke teje pienzeya anyepu bejele heko puti ke kranu ntejele simoto daya deri no hekobu no tsem hedi nrasho kelie teja hakola rinza tseyawe anyepu mikekra kemejeba mikekra zatsofa hakekranu ujeke zitseke batinu shiri Hekobunu mkinu teja kikri ketsokongulye anyepu sidi se heko ni mu nzapu tseba ya kazako lari mpeshe pakekra tsati tsole ya kamoko lari no heko kejo vasije zero heko jedo mpinu lerkelye no jabi heko ketsununu sikira ka hoyo sevor mhodzunu selete no jabi hakom hogisese tseke mesase shidi heko buse medonu nzapu tsekelie tsechiedi papete bienjenum pelesedi Jesu Christa heko hakilio zanu apu kike kro teja chadi heko mijeme loyawe amen. Je eno vizolenuo Kire Kethu busher kepesi ketsise lido. Kristazanu kenise pete kelu shewe. Kia kesa chikelie. Eno Mhasituo Mechüo mu enoli Kikrukieü Ketshe Jakere dinhe kemasakia chelie. Oke huzanu kenise di nyeke lucia mu nyepe jeri vapo shetazidi metsu pengusaji. Kephrü kiba. Nyepe je balalervi. No Kerüsuo Krüomo mu enoli vime Ketshe Jakere pengu nye kemasakia chelie. Oke huzanu keniri sedi nyeke lucia mu nyepe jeri vapo shetazidi metsu pengusaji. Nyepeje balalervi. Ia Kechakechü le Rasuelie hyome mu le Rheichatuo hyome unyenyo fe eli Rovitono hyome mu eno Kephrü kutu sekose mu enoli kulebinyo sekose unyenyo eno nitozo sekose Ketshe Mepfhüo nye kebapu ki BMC Convention Center nu kemasakia chatuoje. Uko kihuki kesa chiketu la ronyuli za kesu kenguda ketu sedi utsu premier pete pesishya. Kihuki puri sevori kengulie vita ketsa se utsu prepiko ki chasha mu sevorliro kapie uko tight collector no zakezolie pin jenu kasache ketsa pesishya. Dikepra che meya ketsakim hidi chatse ja pununu jatenye Nagaland Missions Movement jadudo pemnudi chedo envelope ko Keyielie mu utsu premier ko bu pilidi kachatsebadi Kakesenu nipu japutse ketsa se utsu prepete ki chashya. Kepesi ke for kem hidi ABCCTK tsepehila Khedi Tsali ni hanu akivolie mu hallelujah Tsali chepie nipu tseketu kwarpu u ke huzanu ba mu chedo ke hu khake washe Tsali to tseketu se ke khosya tenyugo krotho nuke ba thepfugo krotho mu khesar ko badi Tsali to zepreshi tseketsa sedi ke kiesya Vorkeze za Kechakechü tinu krotho se razachakeli ko penudi Kechasuo tenyugo krotho Ketshe japu nunu kenye razacheli junior CE krotho ja soru nunu kere nichugo krotho ja soru nunu jakere razacheli razunu
Kristali pie ukala ki liu chali di zulu ke punu nipu japu chu di par ke limie ba ukha ka sapie ke pelenu shikase ba uke penyo fabu ukha ka sa rajati akunu ke pelenu unni ke liha ko sedi luvoli ke tula uke penyo faki jaz prothose ha ko rajatsa ke liha ko penudi uke penyo faki umeje melodi oje Rajatsa ke liya prothose ko bu for de ke chanu ke khoya sha mu uts propete bu nu river ke renu ke ready ke chanu uko khoya che ke tsa se uts propete ke sha ke chati ke ba pengu vor ke je ni pu jadu enoli vi pretunyo sorhe associate pastor tenyuko ni pu die se ke zasato ke chanu ke hu che hola chapadi ke zevor ke rasunu ni pu rasudi te jangu phele che ke tsa se uts propete ke sha missionary lietho Missionary ke betha ka sa ze ke tu la pe si ke she uke hu zepr pede zepr che chemie graduate Maurice mo per ke limie ke pe si ke se she ho nye le se mor ke shoko ki ye uko mission pastor no ke za ke tu belo jenu mori hu donu zepr ko jenu ki ye se che ke se di ke pe si se ya yo ko pe je Junior si kwerbu Ketshe nu zapu tsusidua. Uko Ketshe jasuru nu zathenye ki to pema nu dile ki vi razatselie. Muche do razimye kobu Ketshe nu zapu tiselidua.
Ketshe nous a Bazhakese junior C choir copy jiwe. Je Diekepu nu Kire je do ni pu diese Bazhakese keto enoli Kethosenuo Kire associate pastor putibie Bazhakese. Upete hakeliu Jesu Christa zanu. Kenise di jedo ni pu Kerüsuo ke kroto ke ba pete ko kelila seyawe. Peti ke via hola u ke penyo fe peje. Jau hoyo vo ke takinu uko Good Friday, Easter Sunday. Peti soko pe vodi u ke la keliu Jesu Christa cruz kinu ula shekesa Christa Miachieo po uke krie soko serokradi uko uti soja ko pe vovolie ti soja hoyo voketa ki rubimowe deri uko ti cheke kravo keta kinu Christa mu cruz je ha ke putede cruz je ke pu ke shemeti we temye ke puma mu su jakra ke chache ke shie ha Kechakechü cruz ke pu mu Kechakechü metsi we u ke la ke liu Jesu Christa gino pie u chakesa ke la ke lie u salvation su Kechakechü cruz je ke pu mu Kechakechü metsi we u ke joko vale ke da mu Christa gino chakesa holanu u chake me thole ke da Kechakechü cruz je ke pu ke shemeti we Jesu Christa cruz ginu cheke sa hola ubu u ke penyo faze ke ze vilidi ponyo nyo ko chale ke ta ho Kechakechü mu hakem hedi u ko cruz matho ginu u cheke me thole ke ta ke penyo fa Jehova pie u ke che ho ha Kechakechü we mu we ke pele hanu vor ke la u ke penyo fe ngu ke me jenunu ke la ke liu pie u chekesa musur bikemo Christa ginu potheja chako pe tiru khropie u cheso ke da ipu dienungu ke lie surokadi u kha ke sapie nipu chelia Jesu Christa ke pele me po ke pele ke lunu cruz matho ha Kechakechü po melu chatti ale idi ponu chatti sa shiketsati purize ke semoro poke lunu vapore poke peleke lunu cruz je ha shisadi ponu me jetti ke liye je ti shitze ke semoro them Yesu tenusu fasa poke peleke lunu pothopo fake salamor ke sho ketsokechü hori dodalevi hakikriyo poginuri mo Deri Jesu Christa cruz gi chekesa cruz matho ginu rabbi ke la ke liye chau khropye utsa mu Jesu Christa su lanu ki jahanu ke vorzo mu uko esidi cruz me hoke saki cruz mu no alale pi achale Allah chasa Allah nu khasa idi amu cruz amu Christa idi uko haleu cruz riu che pale moda ke chati shiketsa ke kra Christa ke pelemi give shiketsa to ya uko che do Kechakechü ke no Christa bu cruz ginu chekesa hawe teria to temye lamowe deri uke penyo fala Viehoha ukola lele rekecha diepo. Kekrila muna ukoe Jesu Christa pele kelie teria tonu no vor teke tso uke penyo fa akre po ala punyo fuli ukasa po ala kela keli ukasa po ala kerecha po kesepe ba mo hagem hekecha po ala po ke vitho po ke kretho kasawe kecha ukoe su pele tutude mo su sa ke thotuzo Deri hakwe cruz zasi kenyo cruz ginu chekesa khakesa zasi kenyo Jesu Christa bu
Cruz gino ke pumamila she ke zum honze u ke penyo fe cruzu se mor shodo de Jisue cruz gino ke pumamila she se ke towe deri teria to pue u ke penyo fe la she se u ko che do de ke sapor na se ke Jisue u ke penyo fe la cruz gino she Romi ko kere ponu pole Kelakilie zayu zepu musi sidi pue po lesser teriaza Romiko teriaza pue temie kepuma temie pe te puma keda musu jakra kechache keshe musu lanu kelakili po semor shokeda pue sus pouvoir sidi vor to take care ponu pue Kelakilie zayu puti kesungulie musu she to take care kenyenu no se sheta kelakilie kelale ketami pue haya hay morsho ketsoko tupe ketusungulie to take care ponu pole temye ke puma mu kelakilie zehoha pue su pusdi vor kuso tella toki sera senu sera soruki pue uke penyo futsekeza Mie puri uke penyo fa chapiko mu po joko leke tsike tsoke leje. Mie puri uke penyo fa tarhomo mie puri popo hau chanu ke tsere pe po kipumo ke krila muna sera surunu po kinu mu po ginu mu po lanu pape teri ke tiozo. Popo ke chache zaye tseje amen isi. Mapete po ginu vor, mapete po ginu par, mu mapete po zayu lazo, idi puse. Musulano, Krista cruz, Krista seu mo cruz, hawari, uke penyo fe zayu lazo. Pitore po keche hanu, pitor keryu die, kereponu, pake hupunuri, Jisu Krista gino uke penyo fe ketshe useje. Zaye mu ke dikeche, deleke chache po vie. Jésus Christ uke penyo fe zayu lavor pue Christa matowe ke penyo fe zayu pie shesa ke tola Johan te kertenyu no Jisue popo zayu la ki zahnu vor ke tzo tsa pusa Johan te tenyu no Jisue po ketsokeshü zayu faya ke chepu Johan te thanu po epu ke cha a atho a zayu faya mo deri po zo si mo ke la ke liwe po tho po se zepu ke cha Johan ker ke nyu nu me fe tenye me fe ta thanu po tho po se zepu ke chunu ke la ke liwe pu ke sha a anu ke hu ke Rutsa de mo abu ke di po puta apo Bava do hanu no ake lalije itume. Mo haula a bava do hanu ke vorze. Apo nzabu ke meyu chilije. Jisue pukesha. Cruz gifa ke to. Ke shenu pisa ke to bava do hala poe ke vorzo. Musu gino popo zaye chato ke za jisue pu. Jisu Krista crusu me ho ke saki. Pue Krüsugi ke puma mi po ngu ke tsa sukiri Krüsugi popo zaye ba ke tsa pue sununu Krüsu me ho Krüs hau hagi popo la popo zaye la zo ke tsa jisue sununu Krüsu ngu Musa ke midi we tie ukori Krüs me ho ke tsiki su temi lale alale lanu kasale ikechu kiri Temie mino, temie kizatino, sidi mehoke tsu kiri. Hauha uke penyo fe Jehovah zayu lale. Ke penyo fe vie, ke penyo fe zayu la idi. Uke penyo fe miununo mehoke shiki we cruz chau si pesu koleya. Kidi uke penyo fe cruz semoro shotodaga. Kidi hauha pua hau semoro shotodaga. Ke krilamuna chapu pe joke wow raketula uke penyo fe ke mesaro shopo lie moro shoto de rosho kapie uke penyo fe Jehovah majono sekese ke tolese ke we nungu ke le ko mosati ki Israel me ko rosho tsapie uke penyo fe Jehovah sekese uko ke joke pumache ka wa uko tsaka me salamor ke shula rosho tsaketse hakope te tsapie ke penyo fe Jehovah tsa
mi pogi ke krowa te mi podu khiwari rosho tsape su zamuna chape oke penyo fa Jehovah tsa o ko rosho tsape o ko krota mi ke ko ke semi o ko ke dimi ko tsmo deri chape ke penyo fa tsa mo ke penyo fa Jehovah rosho so ko le ya ke jao pwe rosho so ko sa le ya te mi ko o ko kunyo o ko kiri o ko temma mi tunyo ko sefodi je vo ko tsa ya there is your for Rosho su leyamo, Pue temiesu sunu, Perino su sedi, Rosho tsapie, Uke penyo for Jehovah tzia, Mu Jehovah Rosho su leya. Sekem he di, Jesu Christa, Uke penyo for kunyo. Ke penyo fe, ke mesa Rosho po, Lietuodi, Po kunyo Jesu Christa pie, Periro topo chasa. Ibri tu te fono, Christa, Po vapo tsa, ke Mhasituo le Rosho tsawade sono temne mo mitunyo jiese mo deri poto po jiese le Kechakechü Rheichatuo sevorsa si me fe soro ripuketsa deri po mi mingu chevodi ke puma vale ketula poto po pie vapo tsa Rosho tsawade si me fe te taunuri Christa te me ke kra ke puma vale tuodi vapo tsa poto po kasawate edipu Christa pe Rosho tsawate Rosho hausho punye lelega kuso Kerüsuo pue Kechakechü rofu ginu poto tsape pe jole kel hocha Rosho tsape uke penyu fe Jehovah tsakese pusa Romiko tutese me fe seunu temye pe te pumate mo uke penyu fe zaye jo sole mode si me fe soru me fe seunu ke pumaja kra ke she edipuse mo haula o ke penyo fe pe she ke se roshopo du kri ke se roshopo tsepie ke she open wadi tsepe rila ke lie ke receiver se ke to roshopo se mo roshoto de mo Jesu Christa potho po phupie ke she suno pise ke to konyo tsedi potho poke luse Rosho tsasa mu puke shemhedi Rosho suwe uke penyo fa Jehovah to su lele de uke penyo fa to ke mesa Rosho po le to di khakesa pokonyo sa Jesu Christa musla Christa je pe kruke suwe uke penyo fa to pokonyo se Rosho tsasa di su lele ke krilamun na pue su semor shoto da ke tsala ke penyo faki di cruz se morsho tadaga chakenyu Christa sewe potopo khatsipie ke penyo fa diezeu chatsi ke se Rosho o ke penyo fa potopo la temye chasa temye bo khatsipie potasa po dieze chatsi po Rosho po zeke Kethodie luto ke to la po temye chasa deri ke pumaulanu temye we po pe teupie o ke penyo fa chile kenze de temye ko ke penyo fa Jehovah ni chedi ke teru shoko salamu salapie po mojono sasato zo deri ke teru sho ko haginu o ke penyo fa Jehovah po me chava khele mode sla jise pukecha ibri tu te kera propie kazake suno nozo we roshoko mom hakake suko seke vorko niyamo deri no agino temo poke seso wate azowe medo chitio vorzowe si roshoko hamunda no nto agino temo poke sekesa asu tsitsi tu di vorwe jise supu kusote funu pue kenyo sedese ketula Kerüo kawade si temyebo potopo miki vi mesa potu di kedako kelie kopie Rosho tsapie potsa situ lekenza susa Kerüo Rosho jo Kerüo mo Christa gino te jo Kerüo su telatsawadi o ke penyu fe potho how gino dowe edi temmo poke segesa te jo kenyo sedepie utsasa Kusakerono susa uke penyo fame dola Jesu Christa mobie vapo tse Rosho tsawa ketala uchake me tolede edi puse sala Jesu Christa cruz ginu chake sa hawe Rosho tsepie uke penyo fa tsake sa rabimo deri potyopo khatsipie ke penyo fa Jehovah diezenu tsi saketa
Jehovah dia je tsi ke se ma tho Johan die sere dia nu Jisu po tho pu ke cha a ke cha chao se apo dia je tsi ke liu po ma tho apo ma tho po me do tsi ke lie su se a ke cha chao zo Jisu si di pu se apo tho dia ho ha khapi a zo wa de apo ho che ke tho po tho dia khapi a zo wa ke tao mo a su tsi se tho di ke fo zo Jisu su pu Khedi Jisu Christa po shega ke krila muna terieto uke penyo fe Jehovah po bo sheto ke die po die khasawa ke tala mu Jisu po thyo po kha tsipie die Jesu tsi sa Paul re hanu po ke romi ko thethau po ke Mepfhüo su sa Adam Jehovah die zeu va ro ke wa ke phumala Mepfhüo te pe jo ke wa tue Kemie tomie po mathola temie pe tebu mezelie murhilie Mepfhüo diese tsmo ke ta ginu mie ke kra tske phumau ke wamhi Mepfhüo diese tske siginu mie ke krabu mie tholie edipusa Adam uke penyefa Jehovah diese ke tsejo va rowa so ginu temie pe te joda deri Kemie to Jisu Christa uke penyefa diese tsila ke siginu so ginu uche kemie tholie ke pusa po penyo ke linu no fo po ze tigi vo ke ta ke tso po Jehovah diese tsisa musu ginu pe jowale ke ho rosho ke me sapo chepe uke penyefa Jehovah tsisa Jisu Christa diese tsike sa hanu po keme jeketse Kephrü keche me do ke phi ma ke re ko ze ke semo ta mozo pori hedi po themi po chdilu themi hedi pori ke me je Kephrü keche me do ke phi ke kraze Kephrü si ke tsu mona po we ukiri re se ko keche me jali ken ze ke me je ke nu phidi po tho po pe ke mo me do ke phi re se ke nu phidi po Jehovah die ze tsisdi sugino die ze tsikese ro shopo o ke penyo fa se mo cho to ke ta su tspe ke penyo fa tsese Jisue o ke penyo fa la lusa ke penyo fa la me kresa ke penyo fa la tseke so rosa po za yo la po me peta po ma tho po Diekepu po ke peta die po ke lu jo Bete kuri po Kerüsuo mo po zayu la tsi ke so po uke penyo fala po tho po tsepe zisa Filipi ko kenye thethau nu ke sheke tsori diese tso tha cruz seri tso isi muslanu uke penyo fe diese ro shopo semor shoketa Jisu Christa su tsipi uke penyo fe tsa jaseu Christa sewe uke penyo fe potho tesupo khakese rosho Christa phuma ketala bobu shemo poso ketsewe ke phuma yo pori pogitomo deri ke phuma sunu Christa bu she Korinthia ko kenyu pengu ker dionu Mepfhüo petela shewa keta yepelede salam yepeteri sheta zosi Temie ke phuma me pe te shike tse meseru Jisu Christa bo sunu shewadi obuwe ke shesunu pimodi shewa ke ta zaufle me fe pono olanu ke phuma simo to ke chu tsepie ke phuma chewa sidi ubu po ginu o ke penyo fe ke me tonu o ya nilie si Peter Kerüsuo kenye me fe dionu pu ke tsa Potho cruz gino o ke phuma ko pomo gino tu falede sidi upo ke phuma kitsa upe shewa mo ke me thola lu tu lit ke tula po ke vefokola uche ke me nelede edipuse Victoria hanu Isaiah sheze ke siu hepengwa senu pupe ke to ha pula ke shengulie po pusa ke tse ke me thobo me thoka moko sutse vapo tsedi ke phuma ko la she isi Sela Jisu Christa ke phuma ko phu sunu o ke penyo photo po khapie ro shotse kesu ke phuma ja khrae ke she
ke penyo fenu fwe ke phumau gi fdo idi ke thole se pupi tu de ke phumau se supoga ke phumasa ke phuma theme su se no mu a theme nyo Jesus Christa buwe ke phumau la sheke che mesemo bue ke phuma yo puri pogi to mo ke tsla pobu ke penyo fenu fo tu fo ke che mesemo ke krila mun na bue mesatsi me thotsi ke tsla Dere uke penyo fe potho ke phuma sunu ponyo Jesus Christa bu sheke to ke dalie sidi ke phuma pe cheke to sunu ponyo Jesus Christa pe che ke phuma pe sheke to sunu ponyo Jesus Christa bu she uke penyo fe ke phuma lanu pwe sheja po khasamor shote de ke phuma sheja tsamor shote So pe jowa moro sho pe shewa moro ke sho poto de mo ke pe nyo fe poto pe jowa ke to mathosu la ponyo Jesus Christa ke dalie sidi Christa bunu Good Friday tin he pobu u ko ke phuma sheja ko pe joke wa pe tetu fudi cruise ginu shesa mo u ko e po sekero kranu u ke la ke leo Jesus Christa But okipu kesa look to temefe kinyenu how ha nikola kagesa amozo mote hi hauri nikola petru kesa ajiuzo jisu poto okipu kesa uko poseu kerkanu ukori susepuya mo hakemedi oke penyofe Krüsu semor shoto daketsa teriu pwe kemasaro shopo le mor shoketala Chakenyu pwe diezetse tsikese roshopo lemor shotude. Jaseu pwe tesuketse po kasamor shotude. Jadiuze Christa sewe uke penyofe mechava krekelie mato. Uke penyofe mesa po joko po chapiko po mhojono mapete mesamu mesatsi morosho. Mu Jesus Christa sewe uke penyo vejo tsake masatisa po cruz gino semor shoto keta rosho po cruz gino tsake sesu gino uke penyo fobunu po mhatoko gi po mechava krele ketole seke sauno haupie ruotoke che iketsu dio nunu se kekadino propitiation Rotorori keche how no seke ringulie Romiko to te seme fe penguno uke penyo fe pobu ola rotorchedi she mo ke pelegino po jiopie ke puma vale ke vichsa salaje we poto me tozo ke mu jisu pelekele ke ko cheke me toli vikeche tashawa desi Johan Kerüsuo kenye nuri Diekepu nuri Jesus Christa pe rotorori keche how hanu di house keche ngulie Ukra ufutsanyo kori rotorori cheya keche susasia Temie voketa temi lukeri meko ukoe te rominiche ukelu urofu mezamezile ketula rotorori cheya keche susasi Temie ke sapungul ke liki nyoranyo siyos ke lu porofu mezameze leketula porotse yasi mori me pue lu ze shoda porochani da poke lu mezamota liro te venyo yo pote pi vodi live out sedi pobosu te vesyo sedi makevi ko pupie temie giso gisasa mo poke shokopie te vesyo gisawadi Uvayo sepa chashenu po vorre wayashe. Sidi te vesupie po roche wadi po ke luche ke mezlali yashe. Apokino achova te ze hawasilie. Sala rotorori ke che. Perinyo po kasa di hakevi ko pupie oto yatslie. Sidi uke shoke ruko pe te pupie perinyo sugiso wadi su dukri wadi zide. Ake shoko arochako pete kiritsu gino dukhi wate peshe wate idi punu poke chaketse z pome chava krele ta yaketse supwe Jesus Christa uke penyo fatwa temye ruofa chake mezala ketula kakese kapie roto chake su ke penyo fatwa
temye nyo ro fa me za me zle to di kapie ro thoro ri chekese susa Jesu Christa o ke penyo fa me sa mo ke pumala pue punu fa ne ke te se ke to su Rüsuo wa morsho laso wa morsho te de ke penyo fa me tho ro me ko se me fa pengunu mo ke penyo fa popo ro tho po chdi she ke krila mona vo ke ta ti ko no po se ge se ye ju temye ke puma nguri ngu ke mo chava si sala o ke penyo fa Jehova po ke me tho no we nguri ngu ke mo me ke to su su kiri ha ke tho po tho po zo no po me chava kreke le po se mo cho to de Mosunusa, no fo rupie, ponyo Jesu Christa gisa, sidi Christa gino, pono yu recrelia. Pono fo rotsawa, sidi Christa gino, pomieto ralalia. Mo ke penyo fo Jehovah, pome chava krelegeta. Mato haugi, pono menne, pome chava krelegeta, japutsdi, ke shienu, ponyo Jesu Christa bu rilashelia. Christa rilashi ke li hawa gino we u ke penyo fe cruz phatho gino po me chava khele keta po no menne le keta thakes nguli de we ke pele me ko ma ko hapete me ho ke siki Christa se we terio u ke penyo fala ke la ke li we u ke penyo fa zayu la ke che we su nguli da zo Pue potua, ponyo Jesu Christa jiupie, urofu ralie, di sugino, kunyepo, pelele di, mie toke li ko zela fodi, poke mie toke di banu, lugetula. Christa sewe, uke penyo fa nyonyo ko zela fodi, upu Jehova kisukesa, kolosiko ponu supu. Tie ke kreke pele meko, ke la ke liu, temye lawe, Mepfhüo. La alawe Mepfhüo deri uke penyo falawe poke kreto poke vito pomake reto ponyo fuliu Jesu Christa jepie ra sidi potho rapie po viecheke liesu po jenu tezese to keda ke la ke liesu sa temye ke hupuri Jesu Christa ponyo pelle ke liko potho ngu ke me jenu no rapie po viecheke lie ke la ke liesu pie pele ke le kotsasa ke phumala cruz gi chaketa je hawa pade ke phumala no Jesu Christa bu chasa mor chaketa hawa pade ke phumai ha ke khupuri o ke penyo fajo varro wa ketau mo temie ke phumala no o ke penyo fabu ponyo khasa mor chaketa temie ke penyo fa ke poma chakawala no o ke penyo fobo rosho po samor shokeda o ko ha me ho kasiki o ke penyo fe makki pore ke poma zedi puachale kenzo pue poma janwe ke poma ki deri me samo ru sho mo pe vile kenzo shi hakata o ko bususuri ngule da zo Christa o ke penyo fala shesa o ke penyo foto po ketsokeshü diezeu tsige de la poeshesa o ke penyo fobo pom hatoge pono menele pom chava krelege de la poeshesa o ke penyo fa ke mesaro ro shopo semor shoketao poesu tsige de la she ke pomamela pusula ke penyo fa ke me thome po jepe cruz mor shoketao tsidi Christa poto cruz gino po jepe cruz ke penyo fa ke mesaro topo tsepie temye nyo pom hatoko mezame zile po temye ro futsa ke mezile mor shoketao Christa poto po khatsidi poesu tsesa po zayo la ma pete ko tsesa po zayo la poto po khatsisa mutie we Jesu Christa o ke penyo fala shesa ke tsa ha sit tule ke moshe Rüsuo ki depo mesi mo po mareshi ke tsa chauri sit sole ke nzo o ke penyo fe cruz ke kriyo pore ginurimo dere poto ponyo Jesu Christa gugesa Rüsuo ginu nke phuma mo ake phuma peshewa de mo ukoe ngugamo
Calvary shitsa. Okay, penyofa hate depo pede su mutse ketsa no ke lake liu several ntose atose ketsa. Uko setsa tikhe rekramozodi. We pelle kelela me okay penyofa to. Su se Mepfhüo di pie utsewa keta ke lake liu su le pie u vietsele di. Uto ke lu kapie potse zili kesa ke lunu. Piole modaro u ke penyofa ki deri u pie posasa. Ke penyofa ki deri ponu shoto shiketsa wesu sringule dazo. Tie uko Jesu Christa pelele di u ke penyofa ki nu ngu ke meje ke lake liu pie u vietsele keta ko. Uko ke lake liu we Mepfhüo mo we. Ke lake liu hawa Mepfhüo mo we. Hawa poma ke reto. We ma ke buri rali ke lo. Tiki jepe tiki ripo ma reko ketsa Jesu Christa je su pie shue. Deri uke penyo fe poto. Nguke meje ja tarketsa. Nguke meje no poto rapie po vie cheke liu. We Jesu Christa peleke la. We unguke meje no su pie utsesa. Ubu po masumo di su pie u vie chele di. Ke chacheke di su pie u she zetle de. Kie o ke lake liu hadde po mare hadde po teruni hadde po ke sukerle me jitsole kenze ketsa o ke penyo foto ma me tudi pie utsidi ubunu pie u shedzetsle o ke me rochele keta we pelele keta ko we po makeni po teru mu zayese upo Jehova gi vokelie Kepele si ketsepie, ou kepele chosito zedewe. Ketolese uko kipupie tuze, ou kepele ulano, menyo di lumor kesho, nie kepele la, nie ke la ke liula, peso di lunino ketsa Philippi koleseno se puse. Ke la ke li haha, uko buwe me tudi ngulie, dere uke penyo fuwe, pomare sedi krowe. Tie uko ke la ke li supie, u vieche ke li su, pomare targetsa. Susurokradi weri ukepele hahabunu. Dipu Jehova mozunu, po makeni, po terukeni, Jehova zatsake meye kelie, kepele kelhusi ketsepie, ukepele kelhuchedi, luto zedewe. Nipu bupu dioginu japie, pete ko sasekilie, chetene. Nipu die po makere tsukola nipu peje mo uko ke petaferi pejewe nipu bujabie chedo purhi kikri ketsunu zapu tsekilie petem hosekilie tsetena uko tekhanu keze tsali po tsbie nipu tsele do tsali khu kri po di hepengwa thepfa putibie tsali krtanye tseya Mule taro pete Kesiezie Keyielie
Che do Kerüsuo no ler ni pu za pu tse kese pete pejewe ni pu jabe uko tse kesa se keze peledi ni pu tejeya je Kesiezie pete go kechatsili do ni pu uretse kese go se ni pu uretselie pu tejiese siro unun go pie pu mhazinu seledi kehubu Diekelie tsele dowe Kikrukieü ke mesa pu Jehovah pejewe no chadori anipu Kephrü ko he ko bu ki to faginu he ko Rutsa kesa no nyo Jesu Christa bu akepu makola shekesa he ko bu Mepfhüo dingulie deri no nyo pomakere to bie he ko hakesa he ko bu chado hakora krakesala kesukola Kethose bienzeya anipu he ko bu Krüsuo pelele lieta di ke va voto da heche There he go buti son hien ke kriko lepe sudi anipu ke pelle nu tole ke vi no ngume jedi jabi he go tche din ki he go meje meloya he go jodon pinuler ke lie por hi ke kri ke tsno no nzapu ke lie kola ke teje bientia no he go rosho ko lile di anipu jabi he go me popo ke tche din ki he go meje meloya we Tigi ke ba he ko pu Jehovah nyo Jesu Christa la pejewe anipu no he ko creator ke ze he ko mi puribu kata Khedi no nyo Jesu Christa nke creator poma ke reto bie he ko pusutsidi bubu krus ki no sheke sokolan pejewe anipu he ko ke pelle mieta di nsilia di he ko to he ko kitu ya deriti son he ke pelle ke lunu ke su ke lenu to motaya ke zakola he ko ke jo vaseje muje do no he ko Rutsa ke situi he ko bono ti son he Krüsuo kradi ni no he ko la tsi ke tsa nyo Jesu Christa pie he ko la he ko ke puma ko la shesa ke tsa he ko busu ko krape sudi ti son he ke pelle ke lunu to se ke lie tsi din ki he ko meje meloya jo he ko che do ler ke lie he ko ke ni he ko tso fo ke kridi mpinovor no he ko mengu tsepi he ko tse ke to pelle di he ko ke tejiri pienze yawe he ko hakino anipu ke ko he ko kitikinu cha hetseno vodo nke krie ngu ke Mechüo bu he ko me popo ke tse to chiedi he ko khake sapi njenu sisidi Jesu Christa he ko hakiliu zanu po ki ke Khruomo teja chadi he ko meje meloya we amen